si mang tabata bong, whatever that means for you. Mita spera pa isunong ko ta celebrate Thanksgiving ko itaw ta hopi leuk anto para enjoy ding familia ano siguro enjoy ding familia mita hopi contento pa esaki anto pa isunong ko enjoy Black Friday. Mita spera bosa pora shop na bosa agrado anto compra lo qual ko bosa quera compra. Mita spera ko ding e processo e nos comportamos mes tambe hobi importante. Y, you know, para tener paciencia, no solamente el weekend aquí, pero para el resto de temporada aquí, ku henanan ko ta traha din client service anto sales. Esta temporada di mas druk, please tener paciencia. You know, some places might be understaffed, dus por ting hopi motivo ng pakiko portabo no tawaro yuda di biyaha. Me diz que era encorajar passa tour pa tiene un tiki paciência cara ku si abalaga algo pa last minute it's a you problem. Nos no por rabia ko ehena nang na etienda si ta anosta esong ko alobidade busca nos regalo nang or whatever it is last minute so me diz que era bisa é safe pa nos tiene na cuenta me tigo bisa ayera mabay you know check stuff around to rato anto me bisa mi mes com mi certain paciência passo mi amigo com choice pabai shopurato ora tá super druk anto you know chances are que não vai por ajudar me manem te deseja ora como te deseja and it's okay and it was not hard so me te quero ko no super hasi sei também passo mi paciência me te quero você sabe não não tá mais great but I was able to do it so I mean if I can do it you can do it. Anyways, we gotta start riba e tone A para nos discorata un tiki patient durante a temporada aqui. Anto enjoy it of course, you know, enjoy it é mais importante. Essa aqui é o último episode que nós vai fazer live para aya aqui, pero me não quero para você síntico, me também abandonar você te outro aya. Not yet. Me make sure que nós tem episodes ng ding December tamen na luta pre-recorded pero me luta taking little break the live shows. But do not worry, me também kita active riba social media and all of that. Dulce tem ainda, so nós vai share information. Just make sure que você follow nós. Riba sincerely.carolina riba Instagram e Zina Talks se você gosta ler essa informação e yeah, sim, that's para mim como sigi, me quero dizer thank you to my awesome sponsors. I appreciate you. Nós sabay papel un tikitame di kiko tour de episode sang ko hindi gustan to me quero bisa ko tudo isso aqui tá possível pa sobra de sponsors nang anto kasi não se queda criar conscientização informar das me quero bisa un danke hove grande na total na Fabrice e na La Roche-Posay. I appreciate you. Nós só tem fun giveaways esse mang aqui se ba miss out I am so sorry paso e giveaways tanto ta hove leuk dus yeah stay tuned pa giveaways nang asin ay habri tame pero Awi tayo nós yung hiyana hove leuk ko vai go live ko nós ting Dulce sempre nós escuta de Dulce na background pero awi nós também tende de Dulce nós também pa pessoa izori ba e pergunta como se possible tiki ko tata episode sang ko bosa Augusta quanto ta bosa favorite pero nós também punta Dulce também how her experience being my intern has been. Anto, you know, she might be biased. Paso ito rin mi show. Pero, nos may doon yung chance pawak. Kung honest, ikarta about to experience ding internship. Dulce, bandia? Bandia, Carolina, konta. Boom, Dulce, konta turhiyan na personang ko, ay, no, sa kimota. Konta nang kimota. Anto, you know, not just who you are for sincerely, Carolina, but just who you are. Konta nos, kimota. Well, mi nome é Dulce Herrera. Mi está estudiando agora aqui na Holanda. Está sendo intern aqui, não? Mi está estudiando third year de International Creative Business. Ito pa yung hobby bom, actually. Ito hobby leuk, ito algo que nunca me quero me também estudar. Sempre me tem rumbo, pero mania que vida tá, não tá tu rumbo tá llegar a Roma. Pero sim, me cresce aqui na Aruba. Mi estima Aruba, sa kita mi isla.
hope contento de estar aqui for a few months. Me não gusta frio. Exceto motivo na kuma back. So it's perfect timing to be here. Yes, because I heard it's really cold out there. Sí. So, mabing disfrutar pasa Pascua trobe kinang biyahe mas. So, meeting 3 anos sem pasa Pascua kinang. So, yes. Ito daw mani a dream come true ku Mahaya Carolina mani mi internship i ku escola bisami ku si. So, I was like, yes, this was meant to be. Dulce, okay, so 3 anos de passo na Aruba. Oh my gosh, you are brave. Passou para misa ko ting masa na ko ta say. Anto it's hard. No necessarily de mi caso pa sobre de frio because I like cold. Pero miegi pasa Christmas na diferente país by now. It's like I have tried in diferente type of scenarios. Viajan no sé si on a cruise because you would think pasa it exciting and stuff. Pero ambiente de Aruba tajon it's unmatched. Yes. It's unmatched. Letterlijk. Fully ambiente de gente. Vibe ko gente ribajale. Sí, it's unmatched. Mapasa mi Pasko na Spanje. Ay, pero may ayos. Mas na Spanje aya. E nota the same. Bota mes the music. Bota mes the lights. Bota mes hand and angry with joy every single day. And I don't oh, it's just another day. And I'm like, no, it's not. No, it's not. E na Holanda dat tigi mas leuk, pas dat mas friends. Okay. Skamen nós tá assim Christmas dinner into friends and stuff like that, pero ainda vamos ter essential dita na casa, you know, com music, tu caminha, bota Bible, bota escutar gaita, bota tem exceto lo que bota missing. So that's like the first 3 years like pero Maya chance de passar que não ela vai hope ele assim e aqui eu não digo mais largo, so I was like yes, but echt gewoon avoiding full cold period. Yes I am full. Yes I am. I'm trying to run from it. That's what I'm doing. All right, Dulce, thank you for that. Dulce, vamos começar para que go into many Kiko people's favorite episodes and tata. Me quero nos contagiando o processo de oroku eventually by reach out tanto bisami ko bolo ke intern para gente compreender mane ku for like the first couple of conversations I did not understand Kiko boto puntrando me. Pero minha sabe porque eu boto começar contando I'll chime in. Okay, essa que coisa ku ama binkinang sin sa ko mito bekeda. Okay. I just came here like hoping to everything good out there, and God ku milo haya internship mi bakeda kinanang I run from the cold. Guys, I'm just running from the cold. Okay. Mi avisa amiga de mim ku mi tá buscando internship kinang ami pas internship ku mi study ding most everything except medicine. Marketing, business, social media, anything the thing in rango mi prahasa mi internship ne. So, mabusca tur caminho. Me pensava com apply kinanang pa internship mas paturhendo, sabe verdade. Ma apply everywhere I could. So, uma amiga também me conheceu jefvrouw kinanang. Então, eta letterlijk lo que pensando me, eta hasi. And I'm like, do you have the contact information? She's like, I will talk to her and she will email you. Like, I sent this email and I was like, let me put my heart into it. I'm gonna tell you everything I did and just pray that she says something good and then you email me back. Ato malatelijk email porta zin. Because that's what I do, people. I'm really bad at conveying my emotions through text. Anto, listen, si wata ever text ko me, ami double tapping po message, si iti yung heart na jele of ami sending un emoji, acknowledging what you said. It's like I understand. Anto, chances are, me to reply one sentence or one word replies and no quer man kung may uninterested of algo pero ito gewoon diferente oro ko ba ito conversar ko it's just a different experience. Ito mamanda ito a long email. I sent the longest email I could. E depois me também okay, me send me CV, me send me motivation letter, and let's hope she answers in a week. She answered like a day after, and I was like, oh my God, what did she say? And I had to read the email like 3 times. I'm like, is she interested or not? But
I emailed her back. We set up a date, and after she told me, "Babu, contame todo lo que vos estás haciendo." Please, I want this internship. Please tell me yes. So, mahaya prat. So, I have had interns na may trabaho. May giting interns. Mita that person at work ko mi jefe ta bisa mi mani ora conosci un studiante ko kasi yung underso ko falgasinas mani Carolina no studente botin tempo bota kere bolo para hasaki because compared to how I am with emailing and texting, which is very direct and short, mi porta hopi basta mita explain, mita paciência, mita I do that. So I have been that person at work na fundação sowieso tambe mita haya interns anto I have been that person anto so Dulce email me anto mapundre mo back anto mabisele pero mina comprende eta para mim as uma fundação essa como botin ko sinta papel com ele então vita mané ok tá bom so baneba bisa nossa set up on date ainda não estou também bebendo coffee então mita com Dulce me vai explicar o que o tour mita hasi mané tour caminda então ele me estava para clarify like what it is it that you're looking for so me explica Dulce aqui como mita hasi mi trabalho mita mané então Dulce walk me mané that's not it então mita mané ok então bisa Dulce mané ok so essa aqui também fundação está falando Dulce mané tá zona hobby leuk pero that's not it então mita mané ok então mabisele ok so na me explicava de sincerely Carolina anto zinat anto mas explica Dulce mané letterlijk to coisa Dulce mané sim mané letterlijk anto meeting ko bisa ko until this moment pinoyegi para quieto natur aspecto ng design tanto all the services basta mané projects that Zenith has done bampa na sina anto dori asinta kubo tota ako momento ko oh my gosh first of all it's a real company pero monota para quieto na ko it's a real company dos ko mané eta interesting for somebody who ta studying ainda interesting suficiente ko bolota mané oh my gosh me loge intern inano. And then I was like, okay. Anto ainda não sou toda seguro. So, me took Dulce, okay, me hope leuk. Like, I am 100% interested in this. Pero bati ko may punta po school si koski even por. Mane, it's like, amita por bani pensa, amita being the different background. Because ami a studia ding in medical bubble. Anto, ora ko mi pensa, ko ba rin bay apply pong internship may internship sa ating hospital lang basta kami kaban anto school anto ito ta gewoon full on different experience mino po ni imagine ko tama ni so may intern pong podcaster anto it's serious now I know basta pero mino ni pensa anto miti ko bisa ko maybe as people we don't give ourselves enough credit mino que bisko mane take sincerely Carolina for granted of que mabalute of algasina mino que lagi son asina pero beta quiere mi awak su valor di miho manera dori awake dori bowo nang so yeah. It was amazing because me tá inano so tem meeting e me tá explicando tudo lo que me tá hasi lo que me assim me tá passando dentro da escola she's like is that real? And I'm like, it's completely real. Mane, later yeah, I need a person that can do all that, like check. And then just checking the list. Sí, okay. Sí, no estás sentindo que sí, pero basta it's for most part other than me financial department one man show a creative aspect and there's but so much kung por handle ami no studio local ko ba studio this going off of basta self-taught stuff anto mi karbi sa turhende out there misako ting hopi last nang ko ba por vol online and stuff like that. I know education is really expensive, trust me. So me te comprende si puno pursue formal education. I understand that sometimes we can't. However, si bating oportunidad basta bike mani arwelining of whatever of mani basta universidad na rubamens etc. Me te highly encourage it because it really is not the same. Mani ni kung smart
basta mita kira kumita e tempo que porta mita pone ding basta self-teaching ni mes kostang pa mi por basta hasi lokal kumita hasi e não também skos oro kung hina tabi sta vol kung career anto bating all these components ku junto ta basta incorporar to junto ta ajuda e pakiko e nota diz mane ama volge les aqui ting mane 5-6 les pro me ku esse ku ta ajudabo compreender e pakiko essa aqui ta beza ta ora hasi yes so ora Dulce bay mita kirim bay yora sei ta bay ta unimi 3 yorando pa aya mita bay yora anto mita kirim bay laga turhen sa kom open for interns pero sí, Dulce. But assim a hobby, so mostly me operating como está haciendo esta hobby hands on, pero but assim hobby reports. I'm not gonna lie, I'm not a fan. Pero esta algo de estar na escola haciendo para un safer, como está haciendo para un like a real life job. Então, me dá mania, okay, this is my chance para mim sim com yes para fora de escola. Com não está actually que me dá depois hora me acaba. Então, essa aqui tem rango como que vai. Anco verde essa aqui me gusta marketing, me gusta e marketing social media hoje em dia tá what it is. Então, se bom não tá para social media, I'm sorry guys. Yeah, basically. Sim. Então, para ter a mim por estudar e trabalhar anywhere. Actually, ku opleiding committee. Pero para você aqui boquear e hire letterlijk internship ku letterlijk just check to the boxes that was amazing. Então, sowieso, mita contento com ela workout pabo tambe. You know, of course, the benefits. Me not pensando pouco interning pa mita better than a big organization. You know, there's benefits to everything. Just mita kere ko e bubble di bane podcasting, e bubble di basta advocacy work. Anto eigenlijk basta I say it no? It's like a form of activism. Uno ko bota gewoon e content ko bota creando with marketing tools and stuff to create impact. E ita business ko uno dinge ultimo aya ng akrese hobby. E ito ba yendo ding hobby area. Dus, sa hasi social responsibility, right? That's what Sincerely Carolina focuses on. Pero bating podcast about like anything and everything. Dus, ito leuk tami si pensa in that context. Iko, Sincerely Carolina no, takeda na yung podcast so, no sa si workshops tami, so si bata follow no sa social media, no sa si workshops, riba topiko ng hobby ako, no sa papi riba ng tambe, it's like holding conversations, hobby riba e parte di child development, especially for the youth. So, it's hobby biyahan nossa porta escucha nos favorite podcast e pensa que te inang pero maioria de nang para sinanta ding área que não quer criar cambio they do much more. I love it. E a mim assim tanto que nana so a mim também a mim tá biba ding bubble eco me diz sabe lo que tá passando around me that's kind of it. Pero mas assim tanto e cada vez que me tá assim post me tá assim algo me tá wow. I'm reading every single sentence. Kota me tá escrevendo me tá okay? E tudo é podcast me tá escutei biya kinanang e depois escutei outro biya na casa. Escamen. Me tá corta tudo é sunang e me tá wow. Mas assim na hobby me tá this is good. Right? This is good. Like for para mim mesmo e para minha career. Like, wow. See? Me te quiere ko, I agree. Me te quiere ko, it's a learning experience pa mi tambe. I mean, of course, me te kis topics ang interesting, pero no kero men kumisa turkos. So I learned so much. Anto ting ora mi te have a conversation kung hende, anto, masad mi podcast, anto, but kere like information aqui também é importante and it gets it's stored in my brain somewhere. Anto ba nota necessariamente pensar over anto eri situação tá apresentando mesmo so fong hende tá trabo which I think is funny, right? People when they reach out to this person, Sincerely Carolina, of my True Zina Talks, for advice and questions. Anterimita gusta ko, we do not have the answers to most things in the sense ko, no so dabei, yudabo ko bo specific vraag, but because we have gathered basa sina bong network information, nos por letterlijk contestabo mani, hey,
Sagite persona ko correcto. Sí. And you should really check out this page of basta purba contact tal persona. And I love that. Kung nós por crea um safe bouncing space para gente por ask questions. Caminho Sí. Você não tá toda hora vou chegar se com gente e bisa não me tá tendo problema aqui onde me vai, você não tá tendo gente sabe. Correcto. Pero eta hopi leuk, parce me tá aqui conversations com gente para trabalho algo e botar mani, ok, me não pode ajudar para mim mesmo, pero me conhecer a pessoa aqui e se a pessoa aqui não tinha capacidade like por ajudar e conhecer outra pessoa, es que man botar a gente que tá chega no momento of na pessoa correcta para ajudar não. Eta hopi importante. E a mim também oh, that is great. Somebody listened and you know, ela connect com o episode e quer buscar mais ajuda e isso é importante. Sim. So, Sim. I love hearing your minuto tá sa DJ, pero I'm subscribed. I'm just saying. Antes de coisa, não? Que me dá sentido também que é bubble de listening to what's up podcasting of any type of talk show. What's up working nos live riba radio, também riba social media and stuff. Or bota quis para subscribe na algo assim, não vamos dizer só isso. Algo que bota click com ele. Sí. Pero para create algo, so na final do dia bota create algo que gente tem que click com ele. Então, usually é nota product de persona, é nota algo como persona tá tem que roll e verwerken full. I'm pretty similar in real life, by the way. Nota para this complete different person. pero I'm quirky like at all times. Mita space out all the time. This is who I am. Pero mita quiere si ko eta tuma diferente gente com diferente punto de vista ting ora pa bo okay, basta sige craft this space. So say nos trabajando right? Sí. So Dulce, hay para questions. Prometo que nos vai. Sorprendi. Ora, babisawit in questions pa man. Sí. People know who I am. Well, yes, you're Dulce, Carolina's intern. Anto, hindi kaya sa, kiko bo favorite episode. Bago mi say, anto we'll go from there. My favorite episode was Magusta Tour. Okay. She's not biased. No. Magusta Tour basta masinha algo de cada Essa me gusta não. Minawa tour de começamento. Pero son não comida do teper, mas algo de tour de não. Pero son com mais impact me tawate son de suicide prevention. Okay. Ko mita feel depois como bem tati incident ko minuto ta conhecer personally, pero ela passa na minha escola, então tá algo que affect everybody. So asina son de suicide prevention mita wow. Eta algo que nos achmester sabe, so não sabia se tu gente tá bom, pessoa não tá pensando que não tá bom. Pero não tá bom. Es que man after episode A, mabai e ma text tour me friends. Então se botar algo contar me o minuto vai ajudar a great, mas minuto tá bom donando conselho, pero I am here to listen. Yeah. Essa é que impacta me mais e é the labor laws, and I was like, is that everywhere? Like that was a favorite. Oh my gosh. By Holanda, to by check it, so I'm just saying. Letterlijk. So on Jesus by leser iba po sa responses antame, pero alvas nos verbisa ku labor laws episode tawata algo ku gente uno que era escucha y definitely nasi algo fijele y also get empowered, which I think is important. Sí, pues ora amin to trabaja aqui na Aruba. I wish you knew. I knew. Okay. Pues bueno sa nunca and de awa pa dilante mi to beleza contract na trabalho assina bom. Assina letter by letter. Letter by letter. It's like, I don't understand the sentence. Please explain. Exactly. Okay. Sí, antes de costo, it's the little things. The little big things. Mita llame así, pa sobre ita chiquito in the sense que como me estresa, pero if you don't know, you don't know. No, you don't know. Pero once you know, it will make all the difference. Then, basta decisions lang ko ba make, situations lang ko ba saka mo mes for nang, ko ba handle ko nang. Yeah, totally. Those another question I got sa waki nas mapadraw which is the favorite episode
escucha y sa learning wise, right? Kay, specifically, kersa, qual tata po favorite episode of piece of work to work on editing wise or creation wise? Okay. Is it yung least favorite? Also, do tell. Okay. Kung mi gusta ha si ding basta recaps lang ta hopi basta mi ta listen to it and ita ting parte ng hopi importante kung ita ni kwapi dami koy i-edit. It's hard. It's hard. Say nang recaps lang, it's my favorite part to do because I listen to it again. It's a project kung ita ni please stop it. Tot is on the October. Okay. Comida ta escucha mes paso mi intro and outro. And intro and outro. E cultura e coisa que você vai para social media que cada vez está change. That's letter by letter, guys. E mestra escucha e coisa 20 para 40 viaja para me por edit e skibi lo que me mestra skibi e eta lato look on cue. E cada vez me digo escucha Carolina say the same thing. Like, ami e mi mama, que tá tudo para trás de mim, você me tá na casa. Tava ne para fim de outubro, bueno que escucha Carolina mais. E uma vez, well, me just tune her out that point. Passou cada vez eu tá mesmo com e música que tá ding after music que tá de minha cabeça, que depois me tá diz lavando algo e me tá Você escutou? Essa também okay, I need new music. Yeah. New things. Mita tahaya say intense pa sobra mitahaya ko also mani Dulce ting a lot of like freedom and stuff anto minata bisa say man she should be grateful it just king mita mani si boyagi ever mak me made ting internship situation like I will always be here to answer questions but by all means mani make mistakes if you got to figure it out Mustrami Kiko abusay abopor pasobra. That's the whole point. Like you got fresh set of eyes. Minosa nada. Minosa mustrami. Alto say the echt mi approach to interns. Mi kere amita purba pensa di oro ko amita tong intern. Mi to echt no gusto or handle the micromanage me. Yeah. Even though sila studia mesmo kos kumi man it's not the same times change. So I try not to do that. Dus, bare, mi tatahari ba sobra sempre Dulce man message me. Sabi, hey, check it out. Basta ko ito mustra. Anto e temporada e mani minosasi bosari para a lot of effort went into mani kami background sound slightly undo kita recognizable but not the same anto mani Dulce bisa but yung cambia mani slides lang so but lahat check anto nos ting mani papiamento dot away habri na banda making sure que palabra na skibong and then autocorrect decidi ko mani nos nota by skibi papiamento. So pasami tanto viaja. It was hard. Okay, macaba. Mita mani produce di kong mani. Mita mani okay, Carolina check it. Ita mani eseta mas que mita mani kong. Grammarly, please stop the camera mi palabra. Basta paga Grammarly at that point. So mita mani guys, please. Cada minuto ko kita conta. E timpar ko ta kumahasi ko no ani subi social media basta no dating suficiente so dating hobby so hope grateful to all the professionals honestly ito amazing basta no tulo tamani yes let's do it and no sabing record no so amita high audio and everything for an edit pero the editing part di tulo is like change it as much as we can pa iportar din mesmo setting pero no atrove mesmo ko. That's hard, right? Paso oro ko kaya hasi we talked about this porque hasi recognizable campaign sa kita tong campaign junto ko le fam das bosa escucha spot ang na radio tambe durante lunes de October tocante salud mental hope effort by den say ato nos bisa okay nos quer hasi uso tambe di gele den social media Ibig ko at some point mito tong tiki no sa bayong evento anto duro sa wak meeting full like activist mode pero etong tiki frustrating ting ora of mita kere ko di mi banda minopapapa pa Dulce pero ting ora bota sinti amin to mita sinti ko bota putting hope effort ting ora din campaigns and projects because you know people need it and the bossa ko mani obviously to the professional kung sa haya pa ta involved kaya ta involved po so nang tami tawa ko necesidad pero ito muy pa po midi
like, are people listening, first of all, or not? If they are, is this information ko genuinely tata informasyong nobo si of no? Imari para ko na aruba orons papiti social responsibility topics, mani hende nang ta message me bisami mani informasyon to ta hope interessante, hope importante, may aksi algo novo, etc. Anteri meeting das tem ko mita hasi ko sibo message me bisami algo sina mita by wax sibo I like a content pa sobra mi kersa anto a lot of times ang hina ta durf ni message me bisami mani I learned something from this, it was so nice, pero no ta durf di ta associated with that type of content, and to associate it in the sense ko even si mi like antong hindi wak ko ma like nang tabay pensa ko mani amti yung problema di salud mental of algo sina sino ko nota sina pero inang tame no sa siya ko mani okay, what is the bigger picture? We want to create impact and to maybe not focus so much riba mani numbers, because social media numbers make you go crazy. Yep. Ta verdad. Ora amitawak stats di Kiko get more viewed or mane turis nang ka pone like mita mane hoping and the waki iso botawa cuánto likes la haya y boto mane okay diko why pero si bawake mita supone kubasinha algo, right? Mita supone ko yaka tata tempo feed something's gonna happen and you're gonna go back to it em certo momento do tempo. Então, nada passa com tu social media. So, algo que bawak e segue assim, que se bawak certain content, outro content é mesmo tópico também vem cada vez para o feed. Essa é que é. Então, também hopefully essa que ajudava de raia logo que eu tô buscando. Yes. So, guys, it's just a like. I know, right? Mane no so que força bosa like turcos, pero also spread yes. awareness that is mostly pa say. Also mas bolai que mas outro gente tawake. Correcto. So si bahia importante. Either way, like it, share it, do whatever you want with it. Download it, pon it in my background. See, again, basta we're not doing ego work. Mita kira sa hope it look pa Dulce tambe. Mani, I really do not do this pa mani feel better. It's not sensational content. Mita kira ding local ko. Mita put out. Mita kira ko Dulce tambe. By the way, hope din nos awareness post ang kasi nang no taami to sa Dulce mani esi monkey no sa post mani awareness about basta Infant Protection Day mani Dulce ta bingko topic suggestions tambe the same ideia because nos ta hende dos vai tin tópico não culpa nós mani mas interessante com outro pero nonetheless se emester tiki atenção we want to provide that attention so mahaya sida leuk to see you grow in that role tambe ku basta ta care about topics nang ku ta importante para nos spread awareness on e para que to na gele. And to say nos meta, in that context, we have been doing a good job. So, orko na sa puntra hende, yung ang favorite episodes ng tata, and to dikong the type of answers that we got, tata hope it die the look, they do have an basta impact on many real lives. Unda ko henda tal genuinely haya contesta na pergunta nang ko ba ayuda nang hasi desisyonan din ang vida. And that's what we want. Ora mawak to responses, mas mita keda wak to the stories, mita to the responses, mita mane wow. People were listening. Like, bacorda baso mita mane sinapuntraba ora aqui, mita mane minuto acorda, me saco escucha minuto acorda, pero nan sa di kiko nan na responde de viaja e ganha também right I posted it e depois tu rendo né canaleta post a mim também wow pessoal rendo tu tem mane specific things so também quer hobby viaja ora ko bato carde assim na tá sobra ko mane legit basta connect né yeah. Alright, so Dulce lagami wak dia episode sang kumita wak kinanang of mane parihen a contesta workplace rights e labor law episodes. So that was a popular one. Dulce kiko ba po out to that mane how was you mentioned it already a little bit pero porta não senti que okay mawake sung mawake response right labor laws I'm telling wow okay first of all, nos meses de labor laws na escola, disvisando você out there, I didn't know. E com edad com meeting,
people will think I would know, you know. But mita mani esse é impactante, mita niting coisa não bota mani okay para mim. No, dating depois ko na hasi mani questions mani what's eso na dating party stories ko mani wow. Me no lo para quieto. I would have been fired. I'm sorry, but I would have been fired. Kumita mani okay, ting hobby coisa nang ko handle bonosa compa handle na trabalho ku lo meser tá bom Exactly. botar mais na trabalho ku botar na bocas que men papoting um safe space na trabalho e bosa que bo direito na trabalho tá e que com no mar de área de trabalho tá hobby importante e lo tá bom para tu na rende sa e pida nang mane mas tanto mane mulher. So, tem várias situations com even com nota que o jefe de trabalho ou o companheiro de trabalho também porta gente não que bem de trabalho, mas cliente não que bota mane bota feel uncomfortable e bota espera que gente não que trabalha com bota in back. Right? So, a mim a dia que trabalha hobby caminda e me da feel mane na Holanda me tem great work team. E me da bisabo se algo assim na ko passa din história na passa assim aqui comi na trabalho me saco de mi managers lota on it lota mane Dulce I have your back e eu sei que é meu manager assim Pero hopi gente não tem C, right? a mim opera Me escuchava. sim Sim. me nota escuchava You don't hear. que não Okay. yeah Yeah. Okay. esse tá I'm sorry See, it's you, That's me. not us. it was a me problem sorry See, me te quero que nota nice para anyone ora que bota traja caminho e bonosa quem te pabo anto não solamente quem te pero kiko pahasi. tem situations lang e coisa comigo também how is that possible that happens or mani ku you know you feel uncomfortable in your own work it's not algo leuk not algo leuk me também essa é nunca impactante me também mawake ora me tá editing me também tem tanto good points where do I edit this Exactly. pero hopefully ela impact some people ku por pai e botar também pontra okay sa kita passando na trabalho que me dá se conhe o nome de bai e me dá hopefully episode ajudava de certo momento não que botar também okay me saco me por regras aqui com mi jefe de trabalho mi manager whatever mas so queda tampouco não tá great. Never. Keraquieto is like never the option. Me kasi se hobi duidelijk. However, me da compreender si ku notur ora bota sinti safe pa speak up or out na persona ku ideally you're supposed to. Exactly. Pero keraquieto nunca tem option. Da si bonota sinti safe ding bo mane direct environment na trabalho. Peseiting profissional nang haya uma maneira para reach out para sobra chances are se tá passando Cuba tá passando com outro gente and it will repeat itself so yeah Dulce another episode ko mitawaki nanang ko gente haya impactful that episode de addiction anto mitikira ta algo ko ding nos cultural context nos nota para quieto na jelly how was that for you? Esta sabe verdade botawa hopi gente e addiction é algo grande para mim tu receita coisa vou portar addicted to anything hoje em dia e vamos a mim mas tanto agora me tá eu me mal da bisa eu botar addicted to that phone so me por lá põe meu telefone above e just lagi sempre tá arriba mim you hand a message me pero tá arriba mim e me tá bisabo é por create such a problem pero não está hopi fácil para admitir ¿me compreende? Não está algo fácil para admitir me tem problema ¿me compreende? E agora bota admitir já bota mania um tique mania dengue red zone caba pero me tá querer mania se gente bloco por papo um tique mais open about it no hush hush pero um tique mais open mania por buscar ajuda em anything que botin bota quer botar addiction ou botar botar addiction please speak out muda compreender tem hobby gente que quer ajuda como tá lá mas tem hobby gente que quer ajuda que men
Mo tengo just speak it out. E pa bing di mane Holanda mas tanto. E bota wak ainda assim na free. E a mim me põe dentro essa que tem rumamento. E na Holanda rumamento tá big. Yeah. E ok, é da bobida. Me dá compreender isso aí. Pero é maior não também tem que saber mane bota duna impressions e boyo. Ama wak muito na Holanda. Teachers tos aya. Com cigarinha tem mão. E para mim, a mim também de que banda não é que ia impactar me assim na hopi. Como também é romã grande tem mim. Também se me tá romã. Algo lo passa. Elo laterlijk não lo tomo cigarinha mais em suma. Pero é algo que bota wak que maior não tá hasi dilante muito não de 2, 3 anos e não tá pode especo e não tá querer que seja normal. Mas que nós tem que wak com nós tá mirror. Right. So, muito não tá vai hasi lo que abo tá hasi. Então, esse coisa que na Aruba, maneira mencionando, é voorbeeld que por letterlijk bij een outro país, maneira Holanda, e bota maneira para quieto na gele. Pas sobra, momento nota normaliza asina kinang, maneira itayanang, right? Yeah. Pero alcohol, esse é algo que kinang tá super normalizado, frio é dat hobby chiquito, right? Onde que está gewoon asina ding nas cultura que nós mesmos ding cultural context aqui não tá como problemática. Então pas bijvoorbeeld portar gente que tá minhas coisas right nós tá maneira Holanda para quieto que portar outra gente tá e bisa é para off nos profissional não que daí da cabeça que tem problema. Claro. But we don't mas nós tá para quieto na jeito. Nós tá para quieto na jeito e tá hobby importante maneira ora Monique não tá mais gostoso pero ora Monique tá bisa que como bisa é muito tá bem blank. Yep. Compreender? But eta by wak que bota has e eta by hasia even se não tá sia de chiquito de hasia de grande. Mas eu tenho hobby cos com nós tá hasia mendia com nós tá maria. De onde sai bem? Eta bem para subir que wak era bota chiquito. Eta algo como me separa consciente que se bota bisa boyu de 3 anos passar cerveja. Yep. Ora chega idade e também vai começar a beber. Probably não é dat young. É dat hopi young. Hopi gente bebendo com hopi young. A mim mesmo, a começar a beber, ora me dá tem 21. Assim, right. Pero, minuta haya, ito mo mani, okay, mucho de just 10. Quando você ei passar-me cerveja, ou bota mostrei como bota haben cerveja, esse não tá leuk, esse não tá bom. Als trago drinks para mim, right? Pas sobra que later on, ito ba siya dilante bo off para trás bo lomba, e se nota muito não tem somente full develop, que eu também fazer para criar addiction, e esse é algo que depois não também waki tá bebe a trove, waki tá bebe, claro, mas ela wak abo hasie, e nota algo que depois abo por criticar se abo tá fazendo para mim. Right, então esse é coisa, não? Que tem hora não, me te querer often humans tem hard time para pôr spil no silante. Sim. Anto para quieto na epale, basta me tem que adjust. Anto essa aqui não tá ideal. Yeah, that was mi tama hayala hopi impactful, pero mahayala bom, mane bom episode na sasco. Basta conversação é importante que gewoon tem que passar. Mane they need to happen and we need to talk about it. E agora mane conversation bisa renda começada, só tá sigue tá chain com nós por wak para portar nós não tá wak, pero tem futuro lo bisa wak. Esse I get issue there, então aí não ela começar com, ou seja, nossa comunidade começa a cambiar. Correto. I'm happy about that. Kinang tama mi tawag ko episode ko Shakina Cruz tota popular tambe. The responses tang in any case. Anto say tama mi takere tiyon so para quieto riba impact ko storytelling ting riba hende, right? Obviously so message of a core ta algo ko hopi hende ta pasadori jele ding diferente aspecto din ng vida, no? Or kung boting yung plan, vida not go according to plan, anto plans na get delayed, of basa, trajektorya ng, etc. Pero again, through storytelling, bopor connect with people, bopor comprender ko it's human, basa, pa sinti
down pa nosa even kiko pa hasi pa ting setbacks and then figuring out kung ita sige after that, so that was really interesting to see kung hindi respond. Isso tambe essa é pro me episode right? kung ita kinana como intern ya essa também prometia me tawag mane maskucha su life story actually e me também wow itong persona hopi brave tem maneira pero também não nabe concept mane vida não também mane bota planet e me também sabe dizer que me relate take que foi ding me study wise so me tem rumbo que me quer study pero não abai mane me tem plans que me é momento e que bo dreams anda começa a baia bom what am I gonna do now? Yep. So ito na ni wow, mane ko italanta e ita being speak it out paso no ta fácil un gente ko e career, e professional career ko ito ta team ko ta algo ko e gusta e tanto ay haciendo pa importa mane okay, what am I gonna do now? Exactly. Todo lo que pasa, what I'm gonna do now? Mita applaud her. She is really brave. Sí, it has to keep up with her. Yes. Ita algo ko também hope brave to do também para open up. So no to henda ta hasie e ela bing kinang ela conta nos tour su life story. Right. Sí, pues nos tour. All right. So uninos winners tang the giveaways tang a mention tame ko dos nos winners tang so iso mi te kere mental health episode sa ting hopi impact riba hopi hende that was nice to see pero undi nang specifically gusta is the information over male suicide paso mi te kere nos nota para quieto suficiente so iso e topic di suicide maneras mencionar worry suicide prevention tame outro hena mention it ita nanta difficult topics pero once you know it's hard to ignore it first of all e mita kasi sinti man yung new responsibility ta direnta ding bo pata mas consciente about the people around you. Yes. So yeah, mita mahaya conversation ko psikolog Jose Mendoza tata hope insightful. Sí. Ding Aruba context tame. Ta hope boto mani wow. Mani ami pahasi e recap e post ko tatabing afterwards but dia di hindi humber tasi hope research before I do it e articles ko bota read e bota higher number ng ko 3 de 4 humber ta commit suicide o ta logra de commit suicide hope ta bisa bota compreender e pa después bota compreender cos ng mani ko ta cultural wise e mani exemplo ko paduna ko mani ora bota chiquito na deve muito hammer não dá dá muito morrer se bossa que seta começa 13 mani esse minha mani ok bota começa wanta turcos em certo momento não tá a meta põe assim não tá explode e a meta mani wow nós temos que estar hope mais pendiente de nos muito hammer muito hammer não e nos hammer não kuting randibo mani okay do you have a problem por tá bono po papia kumi pero please busca ajuda papia com gente pa sobra ku aceita lo que nos quer mani new gente quer saco onde gente não vou conhecer a pai through that bota com problema então ela hope passa coisa não assim com sério tá não com sério topic tá e com hen não tá papel DJ of not scared de papel com de essay mani please montre hen hamber nan randibo are you okay do you need to talk what's going on e me assim onde suicide prevention say that diz yeah I'm okay no I want a clear answer what is going on e é algo que portar é um sentence hobby chiquito que just responder hey how are you doing is everything okay could take 30 seconds of your day but bueno se hace por save a life so please be conscious about it. Yeah.
Alright, bidekere ko eseta ton tiki adjust of mane episodes ang ko hena haya interessante again mental health bidekere to ta echt top favorites Yes. nang no sa ting hobby episodes on mental health, so I'm happy ko etata ting impact Mita, may ora yeah. to the responses, mita ni, okay, wow, okay, so hindi escucha, fully Right? the album See, of mental health album, sino sa ating actong album at that point, yeah. See. Pero tame miting ko bisa ko mi tasinti hopi nice tame pa wa ko tuvalo ko ninos winners sang di awe tambe a mention ko ela genuinely mane help her through basta tough times. Basta nata tasinti ko ito tinga rhyme to porta pa papia over di topiko aki na casa of ko otro hena nang sumita hopi contento tame pa apura lesa essay anto sa ko mane it's nice work that we do. that it's helping Yes. one person at a time, but Yes. it's helping. Yeah. Dulce, thank you so much for having this conversation with me today. Thank Dulce you for having me. Teku February, so it's not like Dulce's leaving. Ta just nos di laga nos use oportunidad aki pa chit-chat. Anything you want to say, Dulce, before I close up? Well, thank you for having me. I was scared and nervous. Orela bisami Dulce, you're gonna be the guest. And she's like, I was like, are you sure? And she's like, yeah, you're ready. And I'm like, are you sure? But magusta responses lang ko no sahaya. Magusta ko man people did learn something. Even if it was one sentence you remember to the show. It's okay. But remember something, but learn something, and that's the goal, right? Yes, ma'am. That is the goal. Dulce, thank you so much for the awesome work that you do. I appreciate you. Tumitikere ko, nos followers and listeners appreciate you too. I appreciate the opportunity to like learn. Kasi masiyang hobby kinanang. Yay. Masiyang later ka mo mitamani. I'm cautious about everything. Yes. Awesome. Mitamani, prometo mo to pense, mitamani. Okay, mental health is important, but not just di mes di rene ng grandi botame. Correcto. All right, everyone. Danke pa tunin awe sibo a catch nos untiki later. No worry, kara ko nos ta live riba social media e YouTube tame nos riba Facebook e YouTube di ko la fam. E sincerely Carolina, Sambro bus ko cha back. E tame riba jamars elota available riba po favorite podcasting platform, so do not worries. Mita ba laga bosan to unjis kara ko tin stima ung artista ko Byron. Ito ba itong super interesting episode, so make sure you tune in to that as well. Thank you on behalf of my awesome sponsors pa por has sincerely Carolina possible. Thank you na Total La Roche Posay Ina Febreze. I appreciate you all. Kara ko tabay ting various episodes din December tambe. Gis ko minuto tabay tay live. Pero si bating pergunta of algo talk bosang por mananos a message sa social media e nos lo contesta over the Asaki. Paporhayami riba Instagram at sincerely.carolina e si bukyar e more informational stuff paporhayanos at Zenith Talks. Si buhaya ung batahaya otro tamis, so do not worry. Anto, yeah, let's stay in touch. Lagami sa Kiko postahayon si kuminsay aya. Nos nating planning traha aina the siboting topic suggestions. Please do let us know. We are open for that. Take care. Be nice. Ting pasensya. Komportay phone make better choices, please. All right. See you later. Bye. I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye!